Assalamualaikum Besti. Balik neng gone yuk jam. Saiki jam arepe nyemir ibunda tersayang di Semer apa penasaran. Yo, dielok-elok. Ayo elok-elok. Mek apa kok ning kono sampean mek apa kok nggo kaca barang. Oh iya. Kene. Sik tak njuk kok dingklik. Debuke anune gak beto gak dilasari gombal. Sari wak. Ini bes. Ada. Anu iki apa? Tali rambutnya anu buke gak gede tuh. Cepet ta? Jepit kalih sik tak dikokno. Ya ora duwe. Tali rambut karo jungkas kok. Alah. Iki lah bingung kayak gak pareng di rambutnya mbati di semer nggih dikit yang gambar teh lah nggih nah alah ora roh wong sing anu anakmu ngono kok gedulanan kabeh ngono kok. Lah nek sitok kene enak apa gak semer sitoke? Oh, berarti tidak ada stoke. Dicemil. Dicemil. Oh, lagi enggak ada stoke. Sing cilik penasaran ae Besti. Sing ibuku arepe dadi bule. Oh, ini warna itu harus putih kabeh mungkin itu. Dulu kena coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur. Cuma nak sing sampean plotot nak kur odole tok Lha iya ta? buke ta. Karo bubuke kuwi ta didekno sitok. Kok gak menyatu ini? Kok loro tunggale kuwi karo sing bubukan kuwi. Sing plototan karo bubukan. Sadah.
Alah, ya cilian iki. Cek ibu. Cek Dek. Kok gak menyatu ini iki. Ngomong tak anakno Bu. Ya aku ki yo ora ro anune kuwi jere anu wis. Wong ade yo kae nang kono kae. Enggak parah sayang, bukan parah. Yes. Mama mau bertanya. Ema. Mama mau bertanya. Mama anu ke lho beno. Oseng nang wajan ke lho. Apa? Oseng bonjes karo tahu. Kayak karo kerupuk kae. Iso sik tangane sabunan. Ibu dhewe kana. Ada. Iso sik tangane sabunan. Kalau kerupuk kae. Meja ki kula terong, kula gedung mangkrong. Sik Besti. Adonane rong iso menyatu Besti. Sik. Dalam. Terus gula nambah ti. Nggih kene. Kene. Buka nggih. Ayo. Sik sik. Monggo, lu coklat. Coklat. Gue nang jopo kok nang padang. Enggak. Sudah menjopo serisin. Menjopo. Ini mbah nik ngene lho. Nak padang lagi di sisihno ning kene padang. Padang gone. Aku ngomong gurita. Iki soalnya duduk semer, bro. Mbok njaluk digeleji barang. Kejian kudu ini aja. Loh, kok dibuat? Sayang. Rasanya kok dibuat punjet nih. Dipunjet. Ayo nyuwur kok ono. Dipakai lagi sih. Wis kira dimakan. Dadi. Rasanya dibuat terus dipunjet dimakan. Dadi Besti rupane selok wis mulai oh, baik rambut sampean gitu Mas.
Saya ada yang ada ke saya dek, roti ini saya yang ada ya. Awas tangan tiga warna. Farifa, Tanifa, Tani, tangan adikmu. Kono. Kene saya. Kene tangannya. Kita tanganmu kenapa? Dulu kene pangku baterai kene. Racunan Pangku baterai kene. Ya, timaem. Wis gak parang kuwi. Nya iki timaem. Anteng. lho sing duduk semer luwih keras betul Ya kan? Nah. Ya. Kan jaluk Pak Rati tangan. Pak itu. Kalau pakai baju itu loh. Ini kan misalnya kok ini. Misalnya apa? Lihat, please. Mbak Nar, Mbak Nar. malaman Malaman. semer ini arte gede semer apa ngene Mbak semer teh Teh dia kok artak semer coklat. Bani paling sama lebu Mbak Nar sama lebu melangkah sarang-sarangkan alon-alon ijo gak apa-apa betul Mbak Nar mesti pesen mesti tebas Mbak Nar mau pesen wadang diri jadinya jadi makmum. Alhamdulillah saya sendok iki lawe mie iki dadi makmum kalau ya dulu lagi sendok rasa apa-apa iki sampe dadi makmum. Melak apa nih? Asa ya Allah rasa kuwi mah saya gak kuasa aku yo ketok tepit mataku delok ngono. Melek budi nembe tangi Ketok kok meneng ae meneng nek gak cedek iki ora ketok. Ya bleng nek lho raine iki gak ketok. oh nggih Mbak Nar nggih Mbak Nar Nuwun. Aku malam pira tadi? Terawih sawe Aku disik kan malam sekor tak duwe Mbah Krip tak Krip Enggak, gini nanti maaf pinter pintar. kok meneng ya tangi tunggu ya tangan tunggu Iya. tidak silang berat usah Itu sampai lagi. Telu paling. jam terus Wis mateng ngene iki. pun udah Itu yang kotak. Bila pipine nyempluk ya. Mentul di arsa.
rame mesti kan ngono aku. Apa wis? asap mana Oh, masak. aren Lagi. Apa diae bae loro kok kaya. Ya kemarin ya pada Heeh. anaknya asep. Wah, iki lek ku nyeluk Rifan iki put. Iki tak celuk jarak iki. Hah? Bu. Wedok-wedok dulu lek celukan. Ya cuma ayo kena ayo kena ayo bang terus saya semiran bos Baik dipusing tapi rambut ayo cuma ayo terus sambel pedes kelewak itu cuma sambel lah Senang ya, kan Mbak Ripa, Mbak Seren ya, Mbak Seren. asal deh Tante, iya. lekat Allah Iya tak bilang ya, iya mama, iya masa, tapi rasa-rasa lebih tahu. maem marsanya maem Iya mama ya, mama ya, biasanya mama. ya entak ya saya Nangis lu itu di jalan. ini kayak ya Allah sakit ngono wis anu benderan luwe ya Allah kok dikapakno to sa Sopo kayak nangis. Godong ini ada tambah nih. iya Ikut nangis sih. Nyepek, ayo mam ya, iya mam, ayo mam, iya mam, anu bubur ya iya sun, ya sun iya mam, mbak saya mam, nangis, lewe kena iya, nanti maem sada iya mam, maem sini utang makan dulu oh tidak maem tutup ya iya mama sakane good tidak masuk tidak daripada sore panas oh kita panen mau berarti mau makan sampean ya lah
Tapi nanti ya sambil kakak lah, kakaknya Yo, apa kono? Karena kita gotong. alam, laku, boleh nanti naik, rapang udun. Enggak dah. Terus naik. Kalau ngomong guys. Ini rapin ini anu ratan ini di enggak separuh. Dipijat nih, rapinnya. Rapinnya dipijat nih. Ini separuh. Udah karena tak buka nih. Ini alam. Bisa. Dimak kok nah. Gak sampai. Entah aja. Paganaman. Dua kata bel bu. Entah kene. Bilang lah kan lah. Bilang lah. Saya anu. Iya, sik wis tak goreng nih kentakine iki. Hasilnya gak jadi bes di bleaching besti. Nah, kayak gak jadi dah. Nah, tuyulku pengen deh. Tuyulku ya bes. Foto kopine. Gak jadi besti. Elik tadi baru. Gak jadi. Nah, kudune langsung putih atau kuning nak bleaching bes. Tuyulku tekan kono kae. Bu HP ku ning kene lho. Gerai. Halo bestek. Kayak bon gandek jengkal ngono. Ponsek dede besti, sampai jumpa lagi besok nyemir besti yang kedua kali untuk bleachingnya, karena untuk hari ini bleachingnya tidak jadi. Dadah. Ki kok guri. Ini lah se dikira kafe kamera. Dadah.